Assalamu alaikum. Kuzi wanama watukufu wanashahangu watatangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngamombo Mwenyezi Mungu niwanduka msamji yabanu partage direct in puisque mwanzo nifanye dementi vanu zila wanao harmoze réseaux sociaux ikawa njaka hanza ninjie madayinu shati wano wajib enamna zenongo zilio nitamuke lejila hangu harima le suala la husu Fakhariddin na Abdallah Abdou Hassan emakatiru lonao ya nungarishia ondongozi njiza mbao sheshani behaleo ndongo mbili njente mwanye da Mwenyezi Mungu niona sijamte mwanye ndongo hindi sijamte mwanye harumama da mbili za husu Fakhariddin Ustad Fakhariddin ya ukamimi hajimba iswali tikaya rais wa ikao sha appel de Paris sha fanyisa voti za madelege na coordinateur badia na rais wa heshe kao isho rikabtsaha owana wa appel de Paris vake adhesion ya hula carte mru yake ni carte yae rikana upande ukao wandu wabehauze candidature ngela dimuo ena mru yatowe mapesa ya ho depose candidature yae ikaunchwe shelea tijibale 440 euro tiji 170 almuradi zinongo izo minde na karaisi wa heshe kawaisho na kaushendesa tihansi wandu wararu washuhulihe neze carte d'adhesion za urenga ze 20 euro haina mwanachama wa appel de Paris ya towe 20 euro ya honde ye carte ya hai emadhamana wakaya na tia umhono wa hangu wonde mwana Fakhariddin de mwana Roger de mwana maswalihi mda waundo wakashughuliha norenga mapesa ya heze carte d'adhesion vakaya mwanamshohatu para Sonia de yakashughuliha uboshe mapesa ya heze depot de candidature baadi ya shekawisho rijari honda na hitlaf baina na wandu ze election hizo kazijafanyishia mapesa Fakhariddin kao hayaboshea uhusu ze carte d'adhesion ngamtemwanye bano ba Mwenyezi Mungu niono mapesa yao ya waswili ye appel de Paris mapesa ya kana Roger ya heze carte d'adhesion wajau ya waswili appel de Paris mapesa ya kana swalihi mda harmazi adhesion ya waswili appel de Paris abotika ujani temwanye ya uka embabimi minju wao na kadho amana mapesa Fakhariddin ya yaboshea harmazi carte d'adhesion ndaena swalihi mda na Roger mapesa yao wayaswilisha appel de Paris puisque ngamina ze preuve yokaya appel de Paris waboshea mapesa yao abotika anzana beka harmwe mapesa yao Fakhariddin kajayala Roger kajayala swalihi mda kajayala yabeshewa appel de Paris mapesa kao kajawa swili appel de Paris de mapesa hezi candidature ikao yawe yakayaboshea mwanamsho hatu huo yuparwa Sonia yaude mapesa hatu waswili appel de Paris nda yao basi shemma pesa Fakhariddin yaboshea hezi carte ndaina Roger na swalihi mda wayaswilisha appel de Paris
abo ye coordination ya appel de Paris ngwa juwao abo tikanza na mbokaya no harumwe mapesa yao Fakhridini kajala mapesa, Roger kajala mapesa, Swalihimda kajala mapesa ya waswidi ya appel de Paris. Abatika hanzani temanye ili wanadamu wakaye makonsient harmo pando uo mimi njuwao. Izo mtu juwa natuka yabo, izo mtina juwani zitole ushahidi. Sheizo na kayabo, angela dmun to shahidi pisko kanja to shahidi abo Mwenyezi Mungu nguni wono na yengu jonrema yonde mana na kanza na buka zenyambo za mbao ni wandu waji sika hanza mtemwanye mbabiyo uke mapesa ya heze election rala warazifanye mapesa ya kana Fakhridini hayaswilisha appel de Paris hawanika ngamina ye preuve yoka Fakhridini hawanike mapesa ya heze kartu, Roger hawanika, Swalihimda hawanika, mbabiyo ihisa ngamjio haruma upande wa saya usiku mwangoni mwa usiku rika ya haruma bunjilio la kaya Champs-Élysées tikayabo ushababi ukombozi wa kayabo madhamana wa hatu wakayabu nani ze parti politique wakautola mtsango shababi mkombozi hatowa 1000 euro abongo ajijua mwanama Fakhridini hatowa 1000 euro mbabiyo tiwono hema tohanga abotika hanzani temwanyenyi wajao eshele maudu mrati johamba za tuhamba ezabakia bozonti pia izo mchujua mtsana wala masihu tinawshinda nzitole istishhada shatika nzonto istishhada harmwemba abi mimi njuwao mrati joni kazandabu mrati joni vumbua pisko makatianu emakatiyanu ngabo nyambo zinji abanu hajimbaye olande blonda ina Abdala banu jau wolande blonda ina Fahari wolande blonda mimi mwana nyabdala ntsina buzira ho zamba jena mnakomi mwana nya Fahari showizani woti sawa Fahari ye mwanama shamitina ndongoza siri za hangu dabinaye kinyume ya Abdala ye mwaname kausi hamba za siri tiparoza babanu ya ukai hale hiyo ndaza hangu Mwenyezi Mungu mpara ekanti komori abundu badala njo mruhusu ndiabo shele mtazangu kaburini wa Abdala aboko ni mwana nya Abdala na tsenanga mino Fahari huo shamimi sikarina za ukalizi na mina Abdala za kusumru si kwamba za yezi hanambia ezi jirio neza nza uzifanyiwa harumale bali nulo nsipi ya tarjiru ndole wilu njahonda na haruma telefoni na mina Abdala ti evite jina mnakoba evite kajani para shanga mkubali na tsenanga mkubali haufahari iyo ntina unyesa Abdala Abdu Hassan ye mwanama na tsena ye mwanama Fahari ye mwanama ukabano anduzo loda honi waka wanatsana shabatu heye manzani wa mndu ikaunde shisha mndu ze siri uwanama ruloba harumwe bwana yinu uwanama Shabdala ye mwanama pisko yeye ndi ujuo ze siri za hangu duwoni ni aminio timnika ze siri za hangu Mwenyezi Mungu hakauzione sajuzi na kakomori hanivukisha ne bahari ya mjumbi abole mwanadamu ya rendwa ndongo yuka reconnaissant abole unga mi reconnaissant na Abdala ekabdala honroni mbi abozini hundu
Ekahondo ninje mazini hundu. Fahari ye mwanama. Shasikari na siri za hambilana. Mtujua siri za hae. Jena mnako katujua siri za hangu. Njajo himabanu. Ni mdeye. Au ni mpwesheo. No. Ngamjolunga droite ya hangu. Jumwezani husu. Et en faire yabdalana Fahari. Ils n'ont fait qu'un sensible. J'ai pris toutes mes précautions. Ili ntijo parihana harimwa viraji ya domba ntoki jua ijon sankada tibaki no nanya wa hangu da bin Abdala neni mrujo ka jandeye bat samba mimi mwana Abdala na jiandeye na tena yutika tirenge kiemba tikaza ukamimwa na Abdala Abdul Hassani mi mwananya na hiyo ntina unyesa pisiko mwananya mru nde ujua zendoso za mru nde ujua eraha ya mru zendoso za hangu na eraha hangu Abdala Abdul Hassani yewzijua shatika uweza njebanu ili nje ni eclaircisse ye kote ya hangu ni jua mimi mwenye yokaleo mrati joni kazandabu harmon ferika o mchuzi jua mwado mchuzi jua mwiso shahar mwe ekutubayin ngambeho message wanu ikaungio plus important nirongoza wanu ngamrongozo mzee wa hangu mzee militaire ngamrongozo mzee wa hangu mzee militaire ngamrongozo ye mwanama mwanzani wangu Dima Abubakari ngamrongozo ye mwanamsho hangu Zaituni kwezi mzee wangu militaire kwezi mwanama Dima Abubakari kwezi mwanamsho hangu Zaituni harima emakatiyano bahari iliyo sidaza njarenga mrongo harmali sualadini shale watika ujani mbeshe ni risala risala ni mbeshe oni hiri omriunu nyinde mjo husisa nyinde mjo husisa enga mjo husisa namna hiri rifanya majilisi Marseille ikawa waka commission de finance wakautunda ima pesa yao wakaye mwanama Nurdin Mbaye mwanama Omar Miradi mwanamsho hangu na shida mwanama Boltolo Mzee mwanama Muhammad Barwan owandu wao wafanye hazi ya hao ya waladhimu wafanya ze kontroli pia majilisi ya uyabiri zila rafungiana kazi jamkinishia mapesa kajareje ipari ya janjia haruma konti ya ladhimu konti hiyo ke sekurize rijue namna mapesa ya rohao ne namna yafanyiwa omwiso mwanama Bolto hajahala la Marseille 2 jours za kamili hautsaha ya mwaneni ili baundrihe shawiri harmo tunduzi wa heze malizinu bawa komori ngeladimu wajue ye realitenda ila transparency ya mapesa kazi jamkinishia Bolto alemewa hajuhare jenu msheno wana rinjia harmale gizailo wanadamu waheyezi warenge kama pesa yanu yaliwa mapesa yanu ya Bishop Abdala Abdul Hassani mimi wami binafsi vakaya vaorganizewa journée ya hebila majlis iho Marseille minde nakaya munda mine mwana Faridin ne mwana ma Baruf
nazuki watu mjomba hatu Dr. Jimmy abunga mwenjezo mruasa yabo nimtia uharimwe mesajini nde mwana ma Muhammad Said bahiri paro fukoni ni Muhammad Said aboti jundu yabo na mina Fakhruddin na Baruf na Dima Abubakari Muhammad Said na Arabia kai mapesa ngabo mapesa ya rumilwa enga manzao nedena vubuwe mazinaho wandu rawanika ze mapesa ya nuze mission za hao mimi wami personnellement ni hajimba ninde nambaka kenoka haki rendera hotengweni iho haruma 200 personnes rendera beka mru fulani habe shoma pesa ndia afanya ndo fulani abonga rendora mtepirizo komori nari evite rishinda na bala hata almuradi walikubalia wala Muhammad Said alikubalia Muhammad Said na hebana ya jambe kezona mbao zonda hatowa karne ikawe karne hiyo ibalia mazina ya wanikiwa mapesa hamisho za kabla zifanishi za turealizea o wanadamu wao we hansi ze pièce d'identité za hao wasinye kirtasi yo kakaze mission kazija fanishi hangwa jura mbursema pesa Muhammad Said haliamini devant ya hatu e mapesa ya baki bade mapesa hema 22,000 ya hema jilisi e mapesa ya rumishiha ne ya baki bahiba baki 9,000 euros de mapesa kaula dimu ke ya kaukesi shabo ze 13,000 zinikiwa wanadamu wafanyia operation pisko mimi wakatema na shiwangu mbe nilitere ya kautsahwa ya rengwa bahiti para Marseille chiwambia kaya ngela dimori veze risedie motohola rimbehe maore mze militaire hanambia ukabehe carte d'identité haho rif nambia dima yofanyie manda ya monogram saba tindele zinela hangu abonga mparumzo za hahe ulo maore yabehe pièce d'identité yeye ndo yabeshewe mapesa Mwenyezi Mungu akamnisisiza puisque mi juome ya mwana mabahi mi juamba mwana baka unule pake la sigareti shama pesa ya kungumanyo namna inu tika uyaria itijo jamba kahajimba rimnika somu fulani tiparamza za hai ya kahumre seve ko maore habeshe timnikane ne telefoni ya Dima Abubakari hambeshe ya pièce d'identité ya hahe Dima Abubakari hakofanyia huo ye manda ye mwanashamu mbe militaire ya roho masiwania jemaore abo yo operation ikao tikabo sur place tiwono ni certifié operation ya bili banule unga manzao ribabuhe operation ya bili mapese kao ya tolo ya usiku ya he conference de bailleur ya kufanyishia unu pari ikawa siku hiyo mwanashi wangu fundi wangu mbaye mkudu hakoza haulwaya ritoa mapesa atoma shashi yani kiwa wandu nonde mapesa hemajilisi haruma operation nsinavumu wa wanama wakaujua operation hiyo wakauondo wakauwanike mapesa owandu wao wari ankwile wende zao warenge fedha wende zao izo operation mbili ikawa mimi ngamjote mwanye na kapresa ngaboze operation izo Muhammad Said yaronesa owandu wasinye makirtasi ngabo yanikiwa 5,000 euro emruonge na muhata habaha ye pièce d'identité ha hingiona medomana 5,000
5000 euro rowalo Marseille rowalo hunu pari ngone preuve ya hekirtasi hiyo yoke mwanadamu hatakabidishiwa 5000 euro harange mapesa wahende zake operation zasa ya zakaneze preuve yabo wandu wanikiwe mapesa ze operation zo zatufanyishia eko moriba behora lingabi harumwe mapesa hema jilisi ya Marseille Baleo tsambanga mrongo babehwa 3 millions ay 3000 euros 3000 euros yo 1,500,000 emma pesa uyabeshi wando yabeshi wa mzima mwana mshohangu harimo mzazi manzerumi oskwando wakaanza wa manifeste harimo mjomroni bahema pesa yao yaunde akawladimu ya wajire magari bahema ema pesa ya dispachewa haruma miji ili warenge magari bahi omwiso owanruwa waundri harumwe wa shili ho dispache mapesa wanikawana mapesa warenge magari iyo ndo Skobdal Abdou Hassan yakaharetewa ne garde présidentiel ya 1,500,000 kay jabe shewa Abdala ibe shewa mzazi manzerumbi ne 1,500,000 yo irumishiha mzazi manzerumbi ne irumia donc tikaanza nifanye message haupara mzee wangu militaire Nadima Abubakar na Zaituni na Mhad Saidi yo kaharmali suala la hema pesa ya Marseille ya majlis nyido wenyi omzounu mwaladimu musise au mkenu wowe twajuu ngeladimu mrongowe pisko kabano pari hana shawiri banu kabla zekwelize jamba nile shawiri ranzao ne amani de amani abo wane wanu na wavumbua wa Marseille militaire Dima Mohamed Saidi ne mwana mshatu Zetuni wondo wala dimule alalinu waliuse monti wajewambe wabenulio wa Komori zekweli ritikensi banu jumo tukumilana Jumo kazana nrabo iyo kaiti haki na abone dhambilo nyinde mwalirwaya abo nyinde mwalirwa kaka mjarungowa nyinde mwalirwaya bami mezani husu na kayabu naona eza fahari yafanya tijatite manyelanu tsambata ema pesa ya heze adhesion za heze carte za appel de Paris faharika jalema pesa yao hayaremete e appel de Paris ndaina Roger na Swalihi Munda sikayabu harimo mtsango si ono faharindini hatowa 1,000 euro Shababi Mkombozi hatowa 1,000 euro IPDC watowa 1,000 euro Juwa watowa 1,000 euro abone unga ladimo haina mrulo na basti shihada ya ikonsolide ili rijo roha haruma lebali rijo roha haruma lebalinu abonyi wa Marseille kwezi nana mzaze manzerumbi wa masiwani mbeshawe mesajinu mwana mshohangu sabikia hamada mzee Madam Metro Mahamud na mjuhe mwambe ze kweli zo mjuwao kamna mjuwa baki dukuni yete manyajia hanyu owa Komori ngwe nilindao bo mze milite bodi bo zaitu bo matsai lesu alalahe mapesa Marseille yinu ngela adimu mje mwambe ukweli wa halo
ramwe jamba ukweli wa halo aboze dona zinunga zijodo hamba awe jodwani wotinde ulone madhambi ulone madhambi na nyimjua uze kweli mwaladhimu mzambe mwaladhimu mzambe abole swala lino ulimbakia ni kwezi ngeladhimu mjema beze kweli mzate manzeru miwaja ungeladhimu mjema beze kweli nruditse na njeze haruma mzee wa hangu mjomba hangu ikawmi humstay ni jo humstay yata mon dernier souffle na Dr. Khalidi ya jia temanye izo na hababanu ya eclaircisse ukafahari na Roger na Swalihi Mda wamremete mapesa yao emru ya turemete mapesa yao demwana mshwatu wa operasonia un point barre. Donc il y a des témoignages na kanza nifanye bana ezadunga kabati mwanadamu ujo komante kabati mwanadamu ujo nusa suala le suala labdala na Fakhreddin ilola hao sina ulinjia ni bwana Haji wa Mbaswali sina unjia le suala hilo unumlima ulona samli na mlima wewa kwa samli kwanza uheye wetso tereha na wendo tereha wepasuhe manyo bahinsu nsudunga wa mlima unu njenterehe tina mjia le suala labdala na Fakhreddin tizamba bandondoro samba wowa ili wowa nama shati hane mwanzane wangu wa siri ndo noa zungwamba ule shushu bahiye mwanzani wangu wa siri abdagwa na isho baadhi warenge shiengo ngwanrema ngwande yao bami mwana nyabdala shati wanikaye carte blanche wakazane bensino paroma na nabdala sino parona haya hukami mwana nyabdala kinyume nga mjifahari ukaye mwanama nga mjifahari ukaye mwanama izo leze habari na kahanza njenzi tekeleze banu ni temwanye mbabi mimi njuao ezabaki yabo ya mferi Abdalla na Fakhreddin ntwinjia mtsana wala masihu tikahanza nje nifanye eclaircissement banu ya preuve ikawo tijua tikayabo ni temwanye nionese ezahangu Rami rowana marloban contraire ngamshukuri wanama ebana buto wanti pia le suala linu watsuli njia ngwafanya ondo na tena ngomfanya ondo mndu na tahadhari le suala linu mndu atsili njia publiquement ngarijuli njia harima emafuko ya haturi hadisi shakhu mndu jabanu mndu ajani ki Abdalla raison yani ke Fakhari raison au yawani yani ki Abdalla tora wani ke Fakhari toro non ntina uzinjia mimi personnellement. Mais le plus important à Kanzangen témoigner, c'est que tu participes à opération financière, des opérations ISO, tu Kanzangen justifié que ma pesa, il y a adhésion, il y a appel de Paris. Fakhreddin ya bosheya, haya suilisha appel de Paris. Ngamina épreuve. Fakhreddin kajala ma pesa. Harme ma pesa appel de Paris. Tika présent, va comme tout le ma pesa n'est parti, Fakhreddin hatowa 1000 €. Iotika présent. Abo, je suis dans l'obligation ya hujang témoigner. Et kanga mo mapesa ya liwa mandwa jina ya untu ya jua. Shayanu ni juao ya heze carte za appel de Paris. Fakhreddin kajayala haya rejeza appel de Paris. Haya rejeza Dr. Khalidi. Swalihi Mda hayanika Dr. Khalidi. Roger hayanika Dr. Khalidi. Eza Champs-Élysées cotisation tikayabo. Vous êtes partis à toi, IPD se rejua, Rashababim Kombozi, Fakhreddin hatowa 1000 €. Abo c'est mon devoir, en tant que noble, njeni témoigne, iyonaka présent naona. Sino juani kaze Fakhreddin ndabo, harumon vao. Eza sana izo za Marseille, nanzao militaire, na Dima, na Mhat Saidi, na Zaituni, yoka wakati uja, gela dimum jemsise le suala lino wansi.
tionesa ze operation na Marseille nazitemwanye o wakati bakafanyiwe bila naziona Mohamed Said ndiye alionesa ze operation hizo tizamba bana tipara mwanamsho hangu Sabkia mwanamsho hangu Madam Metro Mahmoud shababi mzazi mwanzerumbi waje watemwanye ye 1,500,000 ya shikomori wabeshewa ya ukakejabeshe wabdala shaondo wabeshewa yo na mimi tijua enamna ikaondo ye 1,500,000 ya rumishira emijiwa wahiwani kiwe mapesa yao ili warenge magari he manifestation ya anzafanyishe mroni. Donc abo wandu wao ngwaona responsabilite ya ujawa temanye ne kawa temanye iyo ne jotsongeza rihunde isui ya reconciliation harumaze ngozinu e kaka mjaja nyinyi mwambaze kweli abo nyinde mtsongeza wo mani unu. Donc ngiyo harumwe responsabilite ya appel de Marseille, appel de Paris mzaze mwanzerumi hokati para Dr. Khalid Ibahi ya témoigner ya ukakweli ya mapesa mimi na ka president de la commission ya kana Fakhridini hamrejezayo Swalihimda hamrejezayo Roger hamrejezayo e ya tumrojezayo para Sonia iyo ne mana na kanza nifanya hindi nini pour faire des éclaircissements wanadamu welewe e affaire ya bakiabo ya Abdallah na Fakhridini sinahi komante banu wala ntinahi komante en privé amjui komante usoni mwanama harmwe mabangwe hatu shatsinda banu wala timrujoni para ma telefoni haukatsamba unumlima waba khasamli na mlima waba khasamli ikamndungwa nzo na mariye mrutso yabonsi omisuha hapasuhe ledaha awu hangu hemanyu abo mitsinde uheyo mlima unu omisunje lipasuhe ledaha au lipasuhe manyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dieu Jema, la heri, la tout son tipi. Ensemble.